يا الساعة قد تشوف بلي يبغى رمضان إلا قلت صغارة. إلا 40 جور وقبلو صغارة. أنا غربي من الهانتي ما يبغى رمضان إلا 40 جور وقبلو صغارة. صافي كاين حسوا في مانيك. ياك رمضان نسلمان نعاود تسن شرابنا. اشو الساقة ياك اشو الفهم ياك كون يهضر ربي انت غير غا كويسان قبيله. اميك اميك انا غربي من الهانتي. ايوي احمد بارك انا قضى ربي قرب ذا رمضان وتسارى شراب. اي غار وتسارى شراب يا 40 يوم وقبل رمضان الا قاعد تصوم الشراب. داكور سؤال غازد نقيم الشغل هيك 40 يوم وقبل رمضان وتسارى شراب. اوكي داكور يعني خمم ميز هاي نسلم قبيل 40 يوم وقبل رمضان وتسارى شراب وكنينا له تسارى شراب وتسالك الشراب. اما ذا رمضان ماشي ذا رمضان هناك 40 يوم قبل رمضان وتسالى شراب. صافي كينا خاصها تسول الشراب. كينا خاصها تسول الشراب مدي بض كان 40 يوم مني قبل رمضان الا قالت تسول. اوكي داكور. بري ذا شوكا كينا ذا كافري كينا ذا كافري وتسول الشراب مدبلنا 40 يوم وتسالى شراب. الله الجيري تين سلمت ثم قراحانت بابا مالش ما ينضل ثاني ناس يتوقع بغرات. ولا عارف غاو نضحكوا عليه في الحاجة يغاضي الحلمي ولا على فوطو ياكي يغاضي مسكين وقشيش هاكي يبوث النف يبوث الحير روني قار. Un record mondial, la wilaya de Tizi Ouzou détient le record d'Algérie en la matière, puisqu'elle compte زاد شحال هاك ستاك لي كومونتير كاين هنا اروح ساكنه ودي عند زعما مشيت كشنا كاين لي كومونتير. elle compte 7431 mosquées 7431 mosquées القبائل 731 mosquées ذي لا ولاية دو تيزي وزو. سيت ان شيفر وازد نعاود توالي مرة هاسا عاود تدخل مع ذاك هاسا 7431 mosquées ذي لا ولاية دي تيزي وزو. Un chiffre supérieur au nombre de mosquées de plusieurs pays arabes comme la Syrie, le Liban, la Tunisie, le Qatar, أسيدي معليش هاو تدعوذ باش كني أتفهم. لا ولاية دو تيزي وزو تسعة 7431 المساجد ولاش لا بيبليوتيك ولاش سبيطار ولاش لا بوليكلينيك ولاش ديسبونسير ولاش لا بيسين ولاش الاسطاد ولاش لا صال دو ميوزيك ولاش الكونسيرفاتوار اسميس شو تقارض. في حلاوة الدولار ماني عصيد نسيت عندك نصغي ما نوراش كل لعبنا بالو لعبنا كي سميس وين غير ان اير دو جو ان اير دو فاكونس. وي العرض الصح ولا شكوي يعاود يون هذا ركبني يعاود يون. ها ولاش والله عمل لنا ويجي اشو يلان حود ما عندها تصمد الضاد والله ما تستحي ما تسنح شم هذا الدغ يذون كون وين غير قبايليا بلا ربي محمد هذا كون فغا ماشي السطاقة راه فغا البلافو بلافو هذا غزاله ضل ذروله وحق ربي ما تستحي ما تسنح شم انو غادا عليه في الحاجة النضال. خميق وقوي يتصواض الحال دي غانت
هذا الحالة مثلا إلا قد نسيت خاطر برا القبيل حملنا تيزت زرير القبيل ما دينا تيزت ثروي فلاح ما دينا تيزت المستورد أو ديك الشركة والتصدير مقطع 35 59 سنتينا اللي صدروا. كاين الحليب في الجزائر، شكون ما كانش راه تبع فرنسا راهم يصدروا الحليب معليش. ومن بعد مكتوب الحرف الموجود أسفل تاريخ الصلاحية يحدد مكان الإنتاج فرنسا. أو ليك تاريخ 24/6/2023 فرنسا. هذا مصنوع فرنسا وهذا لي ماغازان ما كانش في الجزائر اللي دار برايس، كاينين غير في فرنسا. انا ما فهمتش شكون دخل الحليب للجزائر ومن بعد عاود خرجوه باه يبيعوه لفرنسا باه يصدروه. وليك التصدير اللي يشجعوا عليه، التصدير لتبييض الاموال، فوالا، ولا حاجه الكلارينات، تبييض الاموال يعني وقي سون كومونتير شتاقم تشكرتو يفكي هنا ويدخلوه للجزائر. تنغمة في شكرتو يفكي الور كيفكي وين يتنوجي فرنسا اللي الجيريان سو فوتون فرونس ماشي كي تدينا انا يردوا ماشي كي تدينا انا هذا فرنسا يا ربو بالنون تدينا انا 80,000 تما حبه كيما هادي تقام لك واحد 12,000 برك. وشكون قال ما تحياش تبون ورا المشكل. يو فيف لالجيري. السلام عليكم، ندير لكم فيديو بالزربه باش تعرفوا رانا في فرنسا شريت حليب مكتوب بالعربيه وقريت المستورد او ديك الشركه والتصدير مقطع 35 59 سنتينا اللي صدروا. كاين الحليب في الجزائر، شكون ما كانش راه تبع فرنسا راهم يصدروا الحليب معليش. ومن بعد مكتوب الحرف الموجود اسفل تاريخ الصلاحيه يحدد مكان الانتاج فرنسا. او ليك تاريخ 24/6/2023 فرنسا. هذا مصنوع فرنسا وهذا لي ماغازان ما كانش في الجزائر اللي دار برايس، كاينين غير في فرنسا. انا ما فهمتش شكون دخل الحليب للجزائر ومن بعد عاود خرجوه باه يبيعوه لفرنسا باه يصدروه. انا ثاني ما فهمتش. سمع يا يما السين غاثا عرفت ولا ذنك نحق ربي ما فاهمه حتى شو تستاقي الحليب الجيريان في فرنسا. لقى وين هذا سنقي من الشغل شو ذاك الشغل تخدم هكا شو الشغل تخدم هكا لي زالجيريان نقول ما نفهم. دارنا عيون الحاج يحقو تنجديدات يون كريمينال يون لاساسان كنيا يون ينغا سين ورش لي قبيليين. il a demandé de tuer d'exécuter فرحات مزياني مولا اكل لي ماكيست ان ابيلون مورتر عيناني واكي وتعطي لها ثوينا على حبسيات مثلا وليت كان مخلوقا واكي ديجا ان كارميس هذا كي فرنسا زعما يخدم الداينات هاسا واكي سلمت واكي un appel au meurtre vient d'être diffusé dans les médias du pouvoir terroriste algérien. Le criminel Smaïl Mira appelle au lynchage des militants de MAC et de Farhat Mahni. هذا يولي واسمع انا مع مرأة بوين كان حبسنا مازال بوين كان اسمي زوينة المعامرة يا رمضان عاود صلي رمضان تروح الحبس يا رمضان المعامرة يا ولد الحرام راك تروح الحبس انت ثاني يا اسماعيل ميرا والله غير تروح الحبس خلاص عيو منك يطون سيرفي بوين كيد سخدمنك تورا اتشتي الحبس ديجا ثنغيض وتخضع طمطوث اثان ميك ذاكي دي فرنسا يخدم ديجا لا فيديو في الليل مازال يطحن مازال انو غال عندنا نظام يرحم باباكم من تيديو في الحاج جزائرنا ياكي الساعة 2328 كيلومتر كاري 2328 كيلومتر كاري
لي روسيت ينس انويل 50 مليار دولار. بورتون ساعة كلشي، البترول، الغاز، الذهب، الحديد، المعادن، سيدي، واش عينو السعارة سكشمت كان 50 مليار دولار. سنغافور ساعة 721 كيلومتر كاري، الماء الداخلي ينس 300 مليار دولار. ثروة العقل البشري. العقل البشري كوني ماشي ذا شحال يظن كوني الويكي ماشي ذا شحال يظن السيريذن ولا وننسن لو كذا المخنسن مو قلت مثلا ماشي كي سيدينا انا كاين تعاود عاد كان يعاود تسوي ذا الحبس بوريا هذا هي مثلا. هاد سنة الجزائرنا سنغافور 721 كيلومتر كاري، الماء الداخلي ينس تصور تلما 300 مليار دولار. ثروة العقل. هاد سنة الجيري نوان كرا بوين الساعة الذهب البترول الدينار بمحمد هذا شحال يتكشف 50 مليار دولار. بورتون ساعة الغاز، الذهب، الحديد، المعادن، دينار ربي كلشي معرب. هذا هو مي الظن استعرف ثاقينو، هذا هو محلي الظن استنسلم ثاقينو ولا استعربو بثاقينو. ايوي هكا دنا كرانيني ذا شحال نخدم من كوني ولاش كوني تعاود كانيني لان. نروح حتى ريوث الحاجة نظن ريون ورقز العالي أي قبائليا السماثة لو ار سي دي لو اف اف اس لو فيس ذين سلم ارابو كابيل سي سا اكزيست امازيغ كابيل عرب كابيل مسلمان عرب الجيريان اكين هاك وصيغ حذر انت تصرحوض لامار شاقي ضدك فرحاس يدينا فرحاس ديون تسم فيزيونير ديون توالينا الزاد هذا شو كاين ضدك فرحاس هناك راسمبلمون الجيريان كونتر الماك l'appel au rassemblement lancé par le pouvoir militaire algérien contre le MAC aura lieu à la place Colonel Fabian dimanche 19/3. أو نقار le visionnaire appelle à tous les Kabyles. Le visionnaire سمعني كي يدور السمي غارك responsable du MAC نا président. Alors نقار à tous les Kabyles d'éviter le secteur aguien مولاش vous allez être agressé خاطر نوني ثورام كيف انا خدمان كرب قبيله ريلين دينا سنين ستاماكيست اكوني دوثن باش اكني ادر كلش زعما هاد القبايل ثاني كا ويكي زمرني العار ويكي زمرني العار الور كو ايماجين توا دي ثمورت يمس الشتاقه يفكي تشكرت بون اشتاقنت الميزيريا تخباض تا محقرانيت يمطاونا خلولا الداين اما نولاش تريسيتي ولاش الكاز ولاش لا عساب الميزيريا اذكر الصباح وزا شا خدمه اتكم صداق الرويك راك يقرحو قرويك وما تكم صداق ساعة الزهر دونك تروحو ثرا القبايل كون يهضر بو تروحو ثرا تشمت كان على داوم ايمانون سي فري تشمت على داوم ايمانون لا فيجيلونس الى عنين ولا القبايل تروحو ثرا الزكا الشميثاكي راه سوتونين سوتو وكي لاندي فرنسا كيديني هاد الشميثين مقرحانن باسكو اني يدم كي سوتونيض ام كي سوتونيض يخبيثنا ميك انتي دايت مثلا كومون بوفيفو سوتونير دي كونار ميكي شو توفيق السنم تاعكم تبون بون توفيق 81 تبون 75 زون السنم تاعكم 89 غيولا كي 80 رخيصاكي 75 زون شنكري حياكي ينغا ديجا ويقال كلي لاعبن يسون لاعبن صلا الجيري لاعبن صلا المغرب لاعبن صلا افريك لاعبن صلا افريك دي نور لاعبن صلا الجيري نون ils sont en train de jouer avec votre Algérie ils sont en train de jouer
سي البوبل الجيريان كون يهضو ربي ثورا يجي وندني غير كلي نكماسي تيتسد مساجد نطرد قد على غورصن ايا سماتنا يا قبايليين تفهم التكويم زين يلهال وتفهم التكويم ماشي هو الخدمه نكين ولا جا الشمس معاون الخدمه كيقلي هضر عاون ناونيت حذرتي منون ولاش ام يماك ولاش ام فافاك ولاش ام تقبايليتيك ولاش ام فاميلتيك نكين ابارتير بواساكي فيف لو درابو ماك اسميه ماك الشاهي هوايه الشاهي هوايه خاصو سيولي غير دي ماك مي فيف لو درابو كابيل فهمت فيف لو درابو كابيل ينعلبو إمازيغ نون ينعلبو تمازيغ نون فيف لو درابو كابيل باسكو حاشا نكوني فينالمون استيوغن نكوني يومين غان نكوني صارغن هذا نكوني ركضان هذا نكون أنت ثلاما يمازيغن اسمارا دنغن اسمارا كنا نغن اسمارا تيرين في اللون ومن بعد ادويغ درابو نون ومن بعد ادويغ درابو نون ودينا فيفي مازيغ ما تشورا فيف لي كابيل فيف لا كابيل اللي برا انديبوندونت حاشا تمور تقبيليس يكتناغن انت ثلاما يمازيغ ابار لي ريفان ابار لي ريفان حاشا لي ريفان يكتناغن في تمازيغ ويا ذاك ولاش لي ريفان وكتمور تقبيليس ذا يقلان وما كون وك تسماك يمازيغن وكون حوايج غار ولا ذنكيني اسمار الدكويم ومن بعد دينا ندو يذون اقلع يذون انا ما نموت ما تسورا فيف لا كابيلي ليبر انديبوندونت يعني نسعطي لها اني كشمار ثمورتنا انقرز اني لي طرونكيل او ندير نوعي في الحاجه انا يا سماسال يتشوض الحال ما ثوالي ضيانتا كيس اون شوز متاكيا ايمي ثين سلمت ثين سلمت زرا ماك تحقر ثمطوس زرا ماك ذا شو تخدمت نسلمت اسم الطوث سوماثا لكن تبغو تيدي غير ما يلونجيستريغش خاطر مي كوميم جيمرا بيان وتيدملا وندملا لي ماجاكي تيا قطي وندملا ديالي او تصل شغالي فا وندملا عندها الصوت نسلمت او ندير نوعي في الحاجه هنا Ça n'a rien à voir avec l'Algérie que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant. عايز دعوة عاود تقول سرتاسي الدارم يا Vraiment l'impression d'être dans un autre pays ici en Kabylie. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant. C'est bien en termes de mentalité que de population que même de paysage quoi. Le paysage c'est très وكي دارم يا يروحون كابيليا راك يقار il y a une différence. Il a senti vraiment, il y a une différence entre la Kabylie, donc le Malnia, le Malagien, donc le Malagien, et la Kathura, c'est le Malassa. Donc le Malagien, il y a vraiment une différence. هذا تغطن تورا c'est comme يقارن تغطن direct. هذا أكوا سير تورا نشتاق أكوا سير ça va servir à quoi نوني تقبل ثنين غال تمور تقبيز إلا قصار كظان تمور تقبيز إلا خاصك تنتقل ندور. Je m'appelle Hakim Areski, je suis né le premier jour du printemps 1983 en Kabylie. حضرت Je suis السرومة l'aîné d'une famille de 4 enfants. Comme tous les jeunes de mon âge, je vais à l'école. Je pratique beaucoup de sport. En sport individuel, je suis passionné par les arts martiaux et en sport collectif, j'adore le football. Je suis jeune donc et j'ai les rêves plein la tête dans mes montagnes qui me sont si chères. Azul Flaoul. Azul qui veut dire salut en kabyle. Dans la vie de tous les jours, je parle kabyle. D'ailleurs, depuis ma naissance, je ne parle que kabyle. En revanche, à l'âge de 6 ans, il faudra parler notre langue. Il faudra étudier en arabe. On est petit, on ne comprend pas tout, mais on suit quand même. Lorsqu'on grandit, on se pose la question, mais bon sang, pourquoi j'ai pas le droit d'étudier en ma langue maternelle? Pourquoi j'ai pas le droit de parler kabyle? Pourquoi j'ai pas le droit de connaître mes vraies origines, mon histoire, ma culture? Pourquoi j'ai pas le droit de vivre libre dans mon pays? Étudiant au lycée, plus tard, avec mes camarades, on sort manifester dans la rue. Manifester pacifiquement, on était filles, garçons mélangés, petits et grands. On manifestait contre cette oppression et injustice sociale.
contre la falsification, la confiscation de notre histoire, nos origines, notre culture. On manifestait tout simplement contre toutes les injustices qu'il y avait en Algérie. En face de nous, des gendarmes armés d'armes d'assaut. On fait une minute de silence et les gendarmes provoquent. Ils nous tirent dessus avec des bombes lacrymogènes, des rafales à blanc. La manifestation dégénère, tout le monde court partout, les cris, les larmes. On jette des cailloux et ils ripostent avec des bombes lacrymogènes et des rafales à blanc. Pendant un petit moment, je me suis demandé est-ce qu'ils allaient vraiment nous tirer dessus. On était des jeunes, ok, on était révoltés par les injustices, on était révoltés par ce qui se passait là-bas, mais on n'était pas dangereux et surtout, on n'était pas armés. Malheureusement, le pouvoir algérien a ordonné à ce qu'on nous tire dessus avec des vraies balles, des balles réelles. Explosion et lumière blanche. Impossible de vous dire combien de temps dure ce moment incroyable, cette douceur, cette légèreté en fait, cette lumière tellement attirante, tellement rassurante, tellement blanche. Ce moment de légèreté, j'avais l'impression de flotter, de voler, de nager. Les mouvements, le temps, le souffle, la vie, tout s'arrête. Mort ? Non, cette horrible douleur. Non, je suis pas mort, enfin, je crois. Presque à bout pourtant, j'ai reçu 2 balles de Kalachnikov. Une balle qui m'a traversé la cheville droite et une autre balle qui est venue se loger dans ma tête. La deuxième balle était une balle explosive. Ouais, vous avez bien entendu. Des balles explosives contre des jeunes qui manifestent, contre des mains vides, contre des yeux pleins de rêves, pleins de couleurs et pleins d'espoir. La deuxième balle m'a atteint au niveau du crâne, elle s'est explosée en plusieurs morceaux, elle m'a sectionné les 2 nerfs optiques. Je venais tout simplement de perdre la vue d'une manière cruelle, sauvage et définitive. Je venais de perdre la vue à la vitesse d'une balle de Kalachnikov tirée à moins de 30 mètres. La dernière image de mon monde de voyant sera à tout jamais cet attroupement de gendarmes. Ces gendarmes en fait qui ont prêté serment de nous défendre, nous protéger. Les voilà aujourd'hui en fait et dirigent leur arme vers nous. Ils tirent pour tuer des enfants. Ce 27 avril 2001 marquera pour moi la fin d'une vie et ça sera officiellement le début de ce qu'on va appeler le printemps noir de Kabylie. Un massacre sanglant, orchestré, exécuté par le pouvoir algérien en place. Un massacre qui va malheureusement rester à ce jour impuni parce que la plupart des commanditaires sont toujours en liberté. Un massacre qui aura fait plus de 127 morts et plusieurs milliers de blessés par balle. Tout ça parce qu'on a osé dire, on a osé contredire et parce qu'on voulait vivre libre. Tahar Djaout, un grand écrivain algérien, disait « Le silence, c'est la mort. Le silence, c'est la mort, et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors dis et meurs. » Moi, j'ai envie de dire, mais j'ai aussi envie de vivre. Des morts et des blessés partout dans les rues de Kabylie. Comme tous les blessés, j'étais laissé pour mort. J'étais abandonné dans un hall d'immeuble. Les manifestants m'ont mis là pour me protéger parce que les gendarmes achevaient leurs victimes, achevaient les blessés. Et inconscient, bien évidemment, je reprends conscience dans cette ambulance qui allait me transporter dans 3 hôpitaux différents la même nuit, jusqu'à cet hôpital d'Alger, Mostafa Bacha à Alger, où je vais rester 5 jours sans soins. Parce que là encore, le pouvoir algérien a ordonné à ce qu'on ne soigne pas en fait. Je reprends conscience donc dans cet hôpital plusieurs fois, je reprends conscience dans une voiture, dans un aéroport, plusieurs fois dans un avion, et je reprends conscience enfin en France. Tout le monde n'a pas eu cette chance, malheureusement. Mon ami d'enfance, Youssef, qui lui avait reçu 5 balles. 5 balles de Kalachnikov pour avoir osé manifester le même jour, le même endroit, au même moment. Il avait reçu 5 balles. Il a pris également la direction du ciel cette nuit-là et en fait, il est parti briller à tout jamais parmi les étoiles. Il venait d'avoir 19 ans. Le miracle pour moi, le miracle c'était mon papa, c'était ma belle-mère, c'était mes oncles, c'était toutes les personnes qui les ont aidés de près ou de loin à m'extraire des griffes de la mort. Le miracle était la survie durant ces 5 journées d'enfer où je suis resté à l'hôpital sans soins. Le miracle, enfin, c'était ce vol Alger-Paris où j'ai voyagé assis comme tout le monde.
une cheville transpercée par une balle et une balle explosive dans le crâne. Le pire voyage de toute ma vie, le plus douloureux, le plus périlleux, le plus dangereux, ce sera finalement le voyage qui va me ramener à la vie. Je suis en France, je suis vivant, je vais vivre et être obligé de m'adapter, être obligé d'apprivoiser ce monde dans lequel je me trouve désormais, un monde rythmé par le silence, les sons, un monde au début rythmé par le froid, le chaos, les cris, les larmes, les cauchemars. En un mot, le chaos dans un décor à l'unique couleur. Depuis ce jour, bien évidemment, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques, beaucoup d'interventions chirurgicales, la rééducation aussi, pour pouvoir se relever. Il est très dur de revenir parmi les vivants lorsque la mort vous a bercé un moment dans ses bras. C'est dans des moments comme celui-là où on pense en fait que tout est fini. Et de toute façon, même si ce n'est pas fini, tout sera impossible. Et pourtant, je réussis à revenir parmi les vivants, grâce, encore une fois, tout d'abord à mon père, grâce à ma belle-mère, grâce à cette extraordinaire prise en charge médicale, en fait, depuis que je suis arrivé en France. J'ai réussi à revenir parmi les vivants, à rester debout, à me battre, à vivre. Vivre au plus profond de moi, vivre en me surpassant physiquement et moralement, vivre à condition d'apprivoiser le noir total et irréversible. La soif de vivre, la soif de résister pour moi et pour les miens ont fait de moi ce rescapé revenu d'entre les mâchoires de la mort. Ce moment-là marquera le début de ma deuxième naissance. 2001, je suis mourant, aveugle et sur fauteuil roulant. Depuis, j'ai beaucoup appris grâce à autre chose que la vue. Mon monde d'aujourd'hui, je le vis sans la vue, mais pleinement avec mes autres sens, dans le toucher et l'écoute. Je me suis intéressé aux instruments de musique. J'ai jamais touché d'instrument de musique de ma vie de voyant. Arrivé en France, donc mon père me donne une guitare pour passer le temps durant ces très longues journées de convalescence où je suis resté pour la plupart du temps allongé parce que je ne pouvais pas me mettre debout. Et les journées où j'étais vraiment en forme, j'arrivais à m'asseoir. Sinon, c'était tout le temps allongé. Donc cette guitare, en fait, j'ai appris à faire plein de choses avec. En fait, j'ai appris d'autant plus que quelques années plus tard, j'ai intégré l'Institut national des jeunes aveugles à Paris pour à la base finir ma rééducation, apprendre le braille, reprendre mes études. C'est là où je prends des cours de musique, je fais une formation musicale. Et 7 ans plus tard, après avoir perdu la vue, je deviens accordeur de piano, je fais 2 albums et je joue d'un instrument musical. En fait, mon mandole dans les mains, mes doigts qui se baladent sur ce morceau de bois avec mon... هذا شو ربح المساكت اللي جون كابيلات. Il a perdu sa vie دي تمورتيس باش هذا يسواني تمورت لفرنسا. انوي ذا هذاون